Jedna od najboljih, svakako jedna od najljepših i nećemo reći vinarija s najboljim vinom, to procijenite sami, je vinarija Korta Katarina, smještena u Orebiću, uz samu morsku obalu. Naše putovanje u Korta Katarinu započelo je u Korčuli. Jedno odlično iskustvo i predivni pogledi. Kako je Korčula poznata turistička destinacija, puno turista u Korta Katarinu dolazi upravo s tog otoka. Pa Marko, imate li stalnu liniju? Iz Korčule se ide s brodom svaki puta kada nam tura kreće iz Korčule. Ili se ide redovnom linijom koja ide za luku Orebić, ili kada smo u ovakvoj grupi onda idemo ovako lijepim brodom direktno prema vinariji. Pa zamislite samo ovu vožnju iz Korčule po ovom vremenu, pa to je nešto fantastično. Prilazimo s mora, vinarija je prekrasna, to je jedinstveni doživljaj. Ekipa G3 Porta stvarno je bila počašćena. Čovjek koji je došao po nas na Korčulu nije turistički vodič. Marko je osoba koja je u Korta Katarini zadužena za prodaju i kompletnu prezentaciju vinarije, pa je i logično da smo ga pitali kako je zadovoljan prodajom. Pa evo, stvarno možemo reći da smo prezadovoljni. Krenuli smo sa vinima 2006. godine uz prvi berbi u 2008. Prodaja je krenula od onda, idemo samo prema gore. Pošip, plavac, roze, to su stvarno spektakularna vina u kojima leži naša proizvodnja. Upravo sam se vratio sa puta vani gdje se prodaje naše vino. Inozemstvo nam je jako zainteresirano za vina, autohtonost. Nevjerovatno koliko su ljudi zainteresirani za autohtona vina. To nas je stvarno iznenadilo. Korta Katarina spada u veće vinarije. To je vinarija u koju je uloženo dosta stranog kapitala, znači nije tipična obiteljska priča. Je li moguće da vinarija takvog tipa pola svoje proizvodnje prodaje kroz kušaonu i organizirane posjete? Apsolutno, to je naš najvažniji, najveći i to je budućnost našeg projekta. Pa evo vidite sada ovaj put koji mi radimo, to je namijenjeno upravo tom tržištu. Hrvatska ima lijepo tržište, ali veliki dio vina prodaje se u vrijeme turističke sezone. Nalazimo se na jednoj od najatraktivnijih lokacija na Jadranu, između dviju točki koje nijedan turist ne propušta, Korčula, Dubrovnik. Možete se zamisliti koliki je promet ovim vodama. Naša vinarija ima jasan cilj u budućnosti najmanje 20-30% svoje proizvodnje prodavati u vinariji. Vratimo se mi malo našoj vožnji predivnim Jadranskim morem. Uzmimo ekipu u G3 Porta kao klasičnu turističku grupu. Što Korta Katarina pruža nakon što pristanemo u njihovu luku? Sljedeći korak, prihvat, dakle napravit ćemo jednu klasičnu turu kako gosti doživljavaju naš posjet. Znači ide se brodom, onda je prihvat na samoj plaži, jer Korta Katarina leži na jednoj od najljepših plaža u ovoj regiji, koja se zove Trstenica. I sa plaže se ide gore u vinariju, kratko upoznavanje sa direktorom vinarije i nekakva kratka povijest. Nakon toga je razgled proizvodnog pogona, zatim idemo na degustaciju i na kraju vinograde. Za ljude koji bi željeli posjetiti Korta Katarinu, gdje mogu naći informacije? Imamo kontakt brojeve na internet stranici, kroz sve medije. Znači u vinariji imamo čovjeka koji je zadužen i tim koji je zadužen za prihvat gostiju. Radimo nekoliko paketa prihvata tako da možemo zadovoljiti svačiju potrebu. I da ne zaboravimo, na kraju, organizirate li gostima i smještaj u sklopu vinarije? Nažalost u ovom trenutku ne, međutim u posjedu zgrade nalazi se prekrasna stara vila Riviera koju je sagradio češki par prije 100 godina i sigurno je plan u skoroj budućnosti tu na tom mjestu napraviti hotel ili jednu vilu luksuznu. Ako želite saznati kada je vinarija počela s radom, koji su joj ciljevi i mogućnosti, onda je najbolje pričati s prvim čovjekom vinarije. U ovom slučaju to je direktor Korta Katarine, Zoran Radanović. Cijeli projekt je u biti započeo tamo 2005. godine, dolaskom jednog američkog investitora i njegovog, ajmo reći, prijatelja bankara koji je dolazio i prije 10-20 godina u Hrvatsku. I onda su dolazeći u Hrvatsku i na ljetovanja i baveći se humanitarnim radom su odlučili kako je Lee Ruben Anderson, koji je vlasnik vinarije, je veliki ljubitelj vina koji ima u svom domu u Floridi, ima preko 35.000 arhivskih vina u svom podrumu.
onda su odlučili u Hrvatskoj, kako su im se svidjela naša vina, prvenstveno crna vina, odlučili su prvo istražiti mogućnosti ulaganja u vinski biznis. Onda se 2005. ukazala mogućnost kupnje jedne starog poduzeća Rivijere Orebić i ovog prekrasnog objekta na samom ulazu u Orebić, jer je u tom objektu postojalo podrumarstvo i proizvodnja vina od decenijama, i kako taj objekt, i onda je odlučeno da se uđe u taj objekt i da se prva se berba odradila 2006. godine. Ako je prva berba bila 2006. kada se krenulo s prodajom? Na tržištu smo od 2008. godine, na tržištu Hrvatske, a trenutno smo, znači, izvozimo od Sjeverne Amerike, znači Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, Brazila, Evropske unije, bliskih ovih naših tu zemalja. Tako i još se razvijamo, ove godine smo u planu otvoriti još nekoliko 5-6 eksportnih tržišta. Da, sad pitanje koje vjerojatno zanima mnoge od vas. Što točno znači Korta Katarina i zašto baš takav naziv za jednu vinariju? Korta Katarina je kombinacija, korte su bile, kako je Orebić kapetansko mjesto. Prvi red kuća je već i veliki dio kuća osnivača samog mjesta koji su bili kapetani u 19. stoljeću. Oni su gradili velike kapetanske kuće sa velikim dvorištima gdje su donosili biljke iz raznih krajeva svijeta, i onda su ta dvorišta su se nazivala korte, koje su bile i sjedište i socijalnog života u Orebiću, gdje se sjedilo i uživalo u vinu. A Katarina je opet jedan, ajmo reći, obol obitelji Anderson koja je ovo osnovala i zamislila. Katarina je i kćerka i žena. Katarina je vrlo često ime u obitelji Anderson. I onda su spojem tih dviju lokalne tradicije i ne onoga što dolazi i što se daje, tako da je Korta Katarina, i od svih nekakvih naših opcija to je bilo najbolje prihvaćeno, i pokušali smo opet spojiti lokalno, tradicionalno i ono novo što mi donosimo. Uz naše silno nagovaranje i uloženi trud da nam pokriju putne troškove do Floride, da uzmemo izjavu gospodina Andersona, vlasnika vinarije, nisu nam baš izašli u susret. Pa nam nije bilo druge nego zamoliti Zorana da nam iz prve ruke objasni tko je gospodin Anderson i čime se bavi. Lee Anderson je vlasnik jedne grupacije kompanija, tvrtke koja se bave sa završenim radovima u građevinarstvu, sa naglaskom na protupožarnoj zaštiti i na ostalim, ajmo reći, završnim radovima u građevinarstvu. On je predsjednik svoje vlastite kompanije, znači te grupacije kompanija, od 1965. godine. I na sadašnjoj razini on je i proglašen sa jednog od najboljih poduzetnika američkih po raznim kriterijima, a njegova grupacija sada koja se bavi, on je treći američki proizvođač i dobavljač takvih usluga, znači od proizvodnje i ugrađivanja opreme u građevinarstvu. Na nekakvoj razini AP grupa godišnje ima godišnji prihod oko milijardu i 800 milijuna dolara do 2 milijarde dolara godišnje. Inače je porijeklom iz Minnesote, sjedište svih tih kompanija u Minnesoti, a u zadnjih 10-15 godina živi u Floridi, uglavnom na putu Florida, Minnesota. Može li se u ovakvoj vinariji generalnog direktora sresti i u vinogradu i kakva je suradnja s kolegama, jer vinare prvenstveno pokreće strast, a ne biznis? Kao generalni direktor ja provodim jako puno vremena i ovdje, i u vinogradima, i u vinariji, i na tržištu. Tako da, ali to je, nije mi teško ni jedno, ni drugo, ni treće. Od mojih kolega koji se bave vinskim biznisom više i bolje, pokušavam naučiti što više od njih o vinima, o grožđu, o svemu, a
Ja njih pokušavam naučiti malo o biznisu, o štednji, o načinu na koji možemo zaraditi, uložiti, da svaki uloženu kunu probamo oploditi i okrenuti više, tako da se nadopunjavamo između ove moje mlade ekipe koja se bavi vinskim biznisom i proizvodnjom i ostalim stvarima, a ja njih pokušavam naučiti biznisu i za sad nam dobro ide. I jednima i drugima. Naravno, ključno pitanje naš je Tomislav ostavio za kraj. Svi znamo kakav je dingač, sam kamen i strmine. Nije postup bitno različit. Pa što li je prvo pomislio pravi Slavonac iz Osijeka kad je kročio na dingač? Prvi dojam, ako smijem biti malo slikovit, palo mi je na pamet da napunim autobus mojim slavonskim seljacima i da ih dovedem na dingač i da im pokažem što ljudi rade da bi obrađivali zemlju. U kojim uvjetima i na koji način dolaze do svog krajnjeg proizvoda grožđa. Koji su to, a neću sad govoriti o ekonomskim naporima, samo o fizičkim naporima i fizičkim uvjetima da bi se dobio proizvod koji praktično raste iz kamena, a za razliku od Slavonije kad ti ispadne iz džepa nešto izraste. Znači to je dojam da su ljudi ovdje u puno težoj situaciji, u puno težim uvjetima dolaze do, pa ja ću reći i do krajnjeg proizvoda koji je puno teže plasirati na tržištu, a s druge strane su puno više samozatajni i radeći to ovdje već i stoljećima, otimajući od stijene, otimajući da bi napravili grožđe. To mi je bio prvi dojam kad sam vidio šta ljudi na dingaču i na koji način obrađuju zemlju. Konačno, nakon dosta vremena i puno priča koje je slušao o njoj, naš Tomislav je konačno dobio priliku razgovarati s enologinjom Korta Katarine Nikom Silić. Žena koja radi jedan od najboljih plavaca u Hrvatskoj obožava jednu sasvim drugu sortu. Pošip. A to je sorta moga otoka. Otok Korčula je nešto meni najdraže na svijetu i to je tako i će biti. Pa kad smo već kod pošipa, i pošip Korta Katarine postiže zavidne rezultate. Može li ukratko tijek postupka proizvodnje? Vrlo je važno da grožđe, mi rano jako radimo berbu i grožđe dođe pothlađeno u vinariju. Znači beremo grožđe u gajbe, u hladnjaču. Tu se velika stvar s pošipom već dogodi koja utječe na kvalitetu. Znači nikad se grožđe ne pregrije. Onda radimo hladnu maceraciju. Procijenimo koliko je to vremena potrebno. Prešamo, taložimo, fermentiramo. Sve kao u knjigama. S obzirom na impozantan broj različitih barika u podrumu, koliko je potrebno kušanja da bi se odredile kupaže koje se rade? Pa kroz cijelu godinu treba kušavati, jer se vino mijenja s vremenom, a puno je, recimo ima samo 4 bačvara, oni imaju 3 tripa paljenja, nekoliko vrsta šuma, neki imaju paljenu glavu, neki nemaju paljenu glavu, pa različite vrste hrasta, ima toga jako puno varijacija. Tako nastojim i naručivati bačve i nabavljati da što više različitih bude. Sumnjam da ću ikad reći ta i ta. Ponekad ljetom je jedna, u zimu je druga. Jednostavno, to je toliko promjenjivo ali sve su vrlo dobre. Naravno, tko će bolje od enologa opisati vina? Kako Nika Silić doživljava svojih ruku djela? Pošip svjež ali snažan, odražava svoje podrijetlo, ali ima jednu modernu notu, rekla bih svjetsku notu. Mislim da je to baš svjetsko vino. Plavac mali, bogat, težak, ozbiljno vino i različito voće u njemu u različitim fazama. Ono što se nama iz Get Reporta sviđa kod plavca kojeg Nika radi je činjenica da nema previše tanina. Kako se to postiže? Pa nastojim smekšati te tanine
kojih jako puno plavac ima kao sorta. Tu se dosta igramo kisikom u tom stilu, a i bačva napravi svoje. Draža su mi takva crna vina. Čekaj. Igranje kisikom. Što to točno znači? Pa, ako je potrebno, nakon bačve, znači sama bačva je igranje kisikom, to je ostavljanje vina u oksidativnim uvjetima, na neki način. A i kasnije, nakon vađenja iz bačava i kupaže, može se mikrooksigenirati vino, dakle, da te mikrodoze kisika utječu na taninske strukture. Ima li neko vino ili tip vina o kojem Nika posebno razmišlja i htjela bi ga pokušati napraviti? Pa trenutno ima puno stvari koje planiram u budućnosti pokušati, ali za sad ne. Za sad razmišljali smo o pjenušcu, razmišljali smo o nekim stvarima, ali treba biti ozbiljan. Ako radiš 2 vina, neka budu kako treba. A onda igrat se uvijek, u svakoj berbi mi se igramo, uvijek imamo 7-8 verzija vinograda, položaja, redova. Kasnije, to niko ne mora znati, ne izlazimo odmah u novine. Juhu, napravili smo jedno super vino s dingača, nego razmišljamo. Prođe 1 godina, 2 godine, 3 godine. Kad nešto pametno zaključimo, zapišemo, onda ćemo o tome pričati pred kamerama, ali nije potrebno još. Koje su za jednog enologa prednosti rada u velikoj vinariji? Pa ozbiljnost poslovanja, što znači da se cijeni stručno mišljenje, znanost prije svega. Naravno, lijepo je raditi kad imaš dovoljno sredstava za rad, kad se ne moraš patiti, kad možeš kupiti filtere što ti je potrebno, kad nisi ograničen u tom smjeru. Ali najvažnija je sloboda i kreativnost, kad ti je neko daje i da možeš od jednog grozda razviti cijelu priču. Sloboda je vrlo rastezljiv pojam. Kako je to definirano u ovom slučaju? Pa jedna osnovna priča, naravno, postoji ovdje i osnovni put kojim se ide i koji se meni sviđa, koji je već postojao kad sam ja tu došla, daleko od toga. Ali u smislu enoloških odluka smatram da imam dovoljno slobode. Nika definitivno spada u red odličnih enologa, a s obzirom na njene godine, velika je budućnost hrvatskog vinarstva. Kao i svaki dobar enolog, i ona ima svoju osnovnu filozofiju proizvodnje vina. Vino se radi u vinogradu. To se često zaboravlja, ali to je jako važno. Sva tehnologija, sve bače ovoga svijeta i sva pamet nije dovoljna ako sirovina sama po sebi nije prava. Kad se uloži onoliko truda u vinograde koliko se uložilo u vinariju, onda je to to. Znači treba početi raditi vino u rezidbi već i pratiti ga sve do berbe, ga promatrati kao vino, kreirati ga već tamo, a onda kasnije to nije toliko teško, ako ćemo iskreno. S dobrom tehnologijom, s dobrim uvjetima i s dobrim direktorom, naravno. I da, morali smo je to pitati. Kako se jedna mlada privlačna djevojka, čija obitelj ne spada u red većih vinskih proizvođača, pa da se njena budućnost definira sama po sebi, odluči postati baš enolog? Pa to u ovom okruženju teško ne odlučiti. Od kad se rodite, bevandavanje ispred vas za ručkom i tako dalje. Kultura vina ovdje je jako razvijena. Mi volimo vino, od kad smo djeca ga mirišemo, njušimo. Kad smo bili mali smo gacali grožđe u kacama. Nama je vino svakodnevna stvar. I nešto što volimo i čime se mnogi ljudi ovdje vole baviti, barem kao hobi. Tako da to uopće nije neobično. Da, konačno smo u vinariji Korta Katarina našli nekoga s Pelješca. Vlasnik je iz Amerike, direktor iz Slavonije, enologinja s Korčule. Ako se ne varamo, Marko je negdje iz Šibenika, ali zato je Arsen, koji se brine o vinogradima Korta Katarine, rođen i cijeli život proveo na Pelješcu. A sad će nam reći gdje se točno nalazimo. Točno se nalazimo na mjestu Postup, u gornjem Postupu, tako mi zovemo u vinariji ovu poziciju, a mjesto Postup je ispod nas. Dobro, sad znamo točno gdje smo. Koliko je loza, koliko hektara? A ima oko 35.000. To je negdje oko 6 hektara, 6,5 hektara. Sve je plavac mali i ima nešto oko 2000 trsova zifandela. Planira li se u skorije vrijeme proširenje nasada?
Pa za sada su sve površine što ih Korta Katarina ima pod lozom. Možda ćemo još jedan dio izvaditi isto stare loze pa ćemo saditi novu i tako to, što je dosta plitka i tako to, ali to ćemo vidjeti sa direktorom i sa enologom. Teren ovog novog vinograda u Postupu podsjeća nas na Korta Katarinine terene na Dingaču, za koje znamo da su stvarane drobljenjem kamena. Je li to i ovdje slučaj? Ne, ovo je prirodno što je tu već od davnine. Na ovom dijelu gdje se sad nalazimo, a drobljeni kamen imamo na donjem dijelu Postupa i imamo u Dingaču. Kao čovjeka koji je rođen na Pelješcu i cijeli život je gledao kako se loza na Dingaču uzgaja tradicijski, kako ste gledali na stvaranje terena drobljenjem kamena? Pa uspijeva isto, da vam budem iskren, bio sam skeptik tega kad sam prvi put vidio, mislim, vidite brdo jedno, kamen, krš, dođe bager i sad tu mlatu, tuču kamen, dođe traktor samlije, šta je sad, kako će se stvoriti tu neka rodna zemlja, mislim, čudno je, ali evo sad, pošto sam vidio da se tu događa dobri rezultati uroda za sada i loza to dobro prihitila, hajmo reći, onda je svaki pedalj obradiv na taj način. Za razliku od Korta Katarininih vinograda na Dingaču, veći dio vinograda u Postupu nije na žici, već se uzgaja tradicionalno na 3 kraka. Ide to na 3, tako da to je baš jedan tradicijski način koji prevladava u Postupu, možemo reći 99%. Tako da ovaj dio se držimo njega, dok imamo ovaj mladi vinograd ćemo ići u jednu kombinaciju baš sa žicom, tako da i vidimo jedno s drugim. Pitali smo Arsena kao iskusnog vinogradara koje su razlike između tradicionalnog uzgoja i uzgoja na žici. Pa ajmo reći lakše, svaki ima svoju prednost, može biti svoju manu, a žica je donekle može biti zdravija, za lozu zdravija, grožđe na zraku, prozračnije i tako, zahtijeva nešto više posla. Ubacivanje u žicu po 3 puta i tako, zavisi di god vjetar pa i slomi pa moraš vraćat. Dok tradicijski stari način, on zahtijeva možda malo manje posla. U stvari njega kad smo završili pljevljenje loze, njega ostavljamo u biti, kasnije možda malo pokratimo ili nešto vršikanje izvršimo i to je to. Dok žica ona je puno zahtjevnija, ali mi se čini čak i zdravija i lakša prilikom berbe i brže se bere i sve jer je grožđe preglednije. Bez obzira na način uzgoja, loza na Dingaču i Postupu obrađuje se ručno. Sve se radi ručno, jedino je frezanje, imamo freze koje isto moraš upravljati ručno i prskalice, leđne i to, a ostalo je baš sve ručno. Obrezivanje, kopanje i ostalo. Takav način proizvodnje zahtjeva puno rada. Koliko je ljudi angažirano na održavanju vinograda? Pa stalno imamo 3 čovjeka koja su u lozi i plus sezonski radnika koliko treba kad je berba grožđa i kad je obrezivanje, pljevitba, u stvari kad se plije tada nam treba više ljudi, tako tu 10 do 12 ljudi. Postoji legenda koja govori kako su ljudi, dok su obrađivali lozu na Dingaču, na vrhu vinograda za stabla ili stijene vezali konope i pomoću njih se penjali Dingačem za vrijeme rada. Je li to istina? Pa ja nisam vidio, ali izgleda da je bilo, da su čak tako i radili, jer Dingač je još ima pozicija strmijih nego što je ovaj u Postupu, tako da vjerujem da je to istinita priča. A znam da su neki vezivali freze, pa su ih vukli, jedan bi upravio iza, drugi puteže vuče, jer drugčije se to nije moglo. Čovjek koji se brine za 6 hektara plavca malog i koji je cijeli život na Pelješcu, nemalo nas je iznenadio kad nam je na pitanje kojom bi se sortom osobno volio pozabaviti, bez razmišljanja odgovorio muškat. To je moja osobna želja. Imam unutrašnji dio Pelješca, unutrašnjost Pelješca, gdje, ajmo reći, gdje su doline i gdje je dosta nepovoljno za jednu vrstu plavca, odnosno dobro, Postup, Dingač, to su posebne pozicije, od njima ne treba, ali unutrašnjost Pelješca ima dosta lošije pozicije nego što su ove gdje se mi sad nalazimo i zašto ne bi se
probalo s nekom drugom vrstom grožđa, odnosno ili crnog ili bijelog, ali želja mi je muškat ima finje za piti i dade se dobro vino.